mga topic munasib ha parihalan sin jaman na to bihawon. Muna amunain in bid'a limangkap hajaman bihawon. Dayon ha mga parkala ini amoy limangkap mataod hajaman bihawon in parkala pag ianon bid'a. Dayon ha mga sabuton na to ha domini hambuok sadya amuna parkala bid'atul ihtifali bi maulidin nabi. Bid'a in maglami-lami, mag-celebrate ha kapag bata bulan tahon kapag bata ha Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In paglami-lami kapag bata apangho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiyawa na mo in topic ini dahin ha kitab, ang buong kitab amo in nga niya Nurul Huda fi Daw'il Kitabi was Sunnah, kitab hi Dr. Said ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahimahullah. Laong niya in paglami-lami kapag bata si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'atun mungkaratun. Impanagnaan naawon ini amoy magpaawon kaniya amo na in Ubaydiyun ha century ikaupat ikanir Rabi al-Hijri ikaupat nga gatus tahon na sin Hijri. Dayon hapaglain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dayon ha Makkah harap pa Madina. Bunal tuod piyasawa piyatarang si mga ulama nakauna iwan sin makahuli in kabatal sin markala hinang ini bid'a ini iban piyatarang nila in pagrad nila doon ha amuin huminang kaniya iban sin magpaon kaniya iban sin huminang kaniya di manjari in paglami-lami ha kapag bata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aparkala iban ha mga iriin mga katarangan dalil dayon ha mga uno ikaisa in paglami-lami hapag ha wakto kapag bata hapangho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayon ha mga bid'a muhdasah hinang bago fiddin agama amuin wala piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini then amuin wala naraak wala nagdaak in Tuhan nato Rabbul Alamin magpaawon in ummat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena in panghuna nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala niya siyara, wala siya naghadis naghimumungan pasal sin ini ng daak iwan wala niya hinang damikyan. Wala siya nagtakril kaniya. Hati niya wala siya nagpamahalayak, nagdeclare ataw amoy dumaak ha mga sahabat niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na in qudwatuna wa imamuna. Suntuan sin kita niyo, iban sin imam sin kita niyo. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minas syaitanir rajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban uno na in kaya paratong kaniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniyo baugbugin niyo iban uno isa pianglangan sin Rasul kaniyo di papahinangon fantaho tinggalin niyo anibin niyo. Demikian firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhirah wa dzakarallaha katsira."
Parman sinallahu nato ing kaunan yaon naroon kaniyo in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piaturun na mo maong kaniyo uswatun hasana upihan niyo sa reyaw-reyaw amunen singuran niyo sa reyaw-reyaw ha hisyo-hisyo in kaunan niya naghulat-hulat Allahu Ta'ala yagbak niya adlaw akhirat iban naghulat-hulat siya adlaw akhirat iban sin amuin nagjijikir angan sin Allah sa taud-taud. Demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis hadis niya man akhdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat muttafaqun alaih ay riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis sin Rasul isiyo in huminang pakaradjaan namo pag-agaman namo ini amoy wala siya nahinang namo wala siya naraak namo ini aton raddun di iton bilangon taymaon haadlaw gana kaniya beita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hiuli kaniya magbalik in kakahinang yato at tinaway roon pahala niya. Demikian hikarwa yaitu panagnaan pag ihtifar di maulid min al-bid'atil munkarah fid din. Hikarwa ihtifar bil maulid naam al-khulafa'ur rashiduna wa man ma'ahum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu bi maulid. In upat khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in iba na sing kaiba ng sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala sila naglami-lami wala nila celebrate piaglami-lamihan in tahun bulan adlaw pagbata sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yad'u iban wala sila nanawag-tawag ilal ihtifali bihi pamaglami-lami kanya. In sila khairul ummah ba'da nabihiya. In mga sahabat khulafa'ur rasidun iban singkaywan ng sahaba sila itong sa rayaw-rayaw ummah puas kawapat si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakad kala sallallahu alaihi wasallam fi haqqi khulafa'ir rasidin beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in haq kapatut sin mga sila upat khalifa ganti niya uno yung beita sin Rasul tungod sin sila upat alaikum bisunnati hinangan niyo baubugin niyo in kakahinan ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya wa sunnata khulafa'ir rasidin iban sunnat kakahinang sin mga khalifa ganti ko amunin upat iban sin kaibanan al-mahdiyin amunin sila upat halom sila pamando hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di hapuas ko kawapat ko addu alaiha bin nawajid kutkutin niyo in pamaubog niyo hasunna ko iban kakahinang sin sahabat ko biyasin sa panton amuin kutkuton sin bugang niyo supaya siya mahugot maksud wa iyakum wa muhdasatil umur iban hali kamo hamanga kakahinang amanga kakahinang bago fa inna kulla bidatin bunatun in katan muhdasatin bidatun katan hinang bago ineton bida siya at wala na hinang sin Rasul invento na sin kuwas si mga sahaba wa kullu bidatin dalala in tiap-tiap hinang bida yetun kalauman. Hadis sin Abu Daud iban Imam Tirmidzi in hadis ini nagriwayat kanya hikato in paglami-lami kapag bata hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sunnati ahlil jaygi wad dalal law sin mga ulama din ha mga kakahinang sin mga tao marugal iban nalalaw apag agama nila ha akida nila
sunnat ahlul jayg ay tao amoy marugal ha Islam. Wad dalal iban nalaw fa inna awwal man ahdasa ihtifali bi maulidin nabi al-Fatimiyun. Unato ning panagnaan nagpaon himinang simpaglamilami hakapagbata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in Fatimiyun. Al-Ubaydiyun in sila mga Ubaydiyun fil qarnir rabi al-Hijri naon fi aon nila hikaupat na century sin Hijri. At inihalaw man sin upat nga gatos takon na haot sin tung gatos iban upat al-Hijri. Wa kadintasabu ila Fatimati radhiyallahu anha dulman wa zura wa buhtana. Benar to biyang sa nisba nila inhinang nila ini nisba nila maun kan Fatima radhiyallahu an amoin asawa sin Ali anak sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fatima radhiyallahu an initun laong nila kakahinang sin Fatima atawa angkan sila magdaawa Fatimiyun sila magad sila kan Fatima radhiyallahu an inhinang nila paglamilamiyon nisba nila maton pa kan Fatima radhiyallahu anha inyatun dulman anyaya iban amuin wazuran bukun bunnal inetun dusa buhtanan amuin dusa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala atawa amuin pag bukun bunnal inetun dainha in sila magad kan Fatima radhiyallahu anha. Wahum fil haqiqa minal yahud in sila yatto nagpaon hayatto akasabunnalan ni along sin Dr. Said ibn Ali ibn Kahab al-Qahtani in mga yatto dain ha mga tumpukan si mga Yahud. Hambok baita wakila minal majus. Hambok baita dain ha mga amoin tumpukan majusi. Hambok baita wakila minal mulakhidah. Inyat to amoy mga tao na lalaw na simisimay din ha pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pamando sin Rasul niya. Wa awwaluhum al-mu'izzu lidinillah al-Ubaydiyin al-Maghribiyin. Awwaluhum panagnaan nila ini in magpaawon amuna al-mu'izzu lidinillah ingan niya himu'izzu lidinillah al-Ubaydiyin Ubaydiyin iban sin al-Maghribi dain hahula Maghrib siya alladhi kharaja min al-Maghrib gumuha sa dain hahula niya Maghrib pamisir ila Misir fi Shawwal sanata 361 bulan Shawwal in pagwa niya dain hahula niya Maghrib harap pamisir bulan Shawwal tahun tong gatos kano man tag isa Hijri wa kadima ila al-Misri fi Ramadan sanata 362 dumatong siya pamisir bulan Ramadan tahun tong gatos kano man tag 2 Hijri. Amoy ito mga umat Islam awwaluhum al-mu'izzu lidinillah laong sin mga ulama pahaliukal uno laong sin muallif uno matay mabahayat kun sin akal muslimun ambok ka Muslim an yukallida rafida amoy magad ka tumaklid ka magad harafida wa yattabi sunnatahum iniagad mo in sunnat nila kakahinang nila wa yukhalifu hajja nabiyahu ubos siulang niya impamando sin nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam uno matay mabeto sin akal tanto na sadya in jawab di matay mayat di matay masin akal sin manusia. Ikaupat inna Allah azza wa jalla kad kamulad dino Allah subhanahu wa ta'ala munatod ubus na siyampurna na sin Allah ta'ala in agama hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan. Parman sin Allah inadlaw ini siyampurna kuna kanyo pag-agamahan niyo iban siyukup purun kanyo in ni'mat ko
Iban karidaan ko naroon kanyo in Islam dinan pag-agamahan singkamo. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kad ballagal balagul mubin. Impanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunan to nagpasampay siya sin sampurna pagpasampay. Napasampay niya sin pagpasampay matarang. Walam yatruk tarikan yuwassilu ila jannah. Wayroon hambuk dan hinang hibin niya dan niyaon hikasampay pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubaidu minan nar. Ibdamikyan parkala hika layo si mano siya din haafinar ka jahannam. Napasampay ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya baita ito sin Rasul manahot maasla. Illa bayyanahu li ummati. Malingkan ineton napatarang niya. Tiyasawan niya na haummat niya. Ay mga sahaba niya. Na. Wa malum anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya. Yato maalum ka ito. Impanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na sa afdal kanabihan. Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatimuhum kay napusan sing kanabihan. Wa akmaluhum balagan iban siya na sa sampurna napasampay niya in mission niya din ha Allah subhanahu wa ta'ala risala amo na inagama Islam. Wa nushan li ibadillah. Kaya nasihat niya na, kaya patarang niya na haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana al-ihtifalu bi maulidin nabi, pangingkao ng sin pag lami-lami kapag bata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin minad-din dahin haagama siya alladhi yardahu Allah azza wa jalla amin kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala labayyanahu sallallahu alaihi wasallam li ummat. Tanto na piyatarang na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya amunain kita niyo aw fa'alahu atawa hinang niya fi hayati hakabuhi niya. Qala sallallahu alaihi wasallam ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum sarran ma ya'lamuhu lahum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon mga kanabihan tiyarasin Allah ta'ala din ha mga nabi maling kaning kaaunan niya kapatut niya doon kaniya suway niya panduan hinduan in ummat niya in doon hadan karayawan katan uno-uno in amuin hinduan niya siya in hinang yaon atawa karayawan yaon. Damikyan pahalion nila in mga ummat nila hahinang mangiyaon maya'lamuhu lahum amwin mayu'allimuhu lahum amwetun hindo nila niya ha mga ummat nila.